Ka Lion Sports and Youth Affairs kala penlim da arla iwe ya kanang ba duku haka jinya kun final ba rak sendon ya kanam lahduh Second Division Football Tournament 7th Debo Shulai Memorial Trophy kabala penyat da ka West Jaintia District Sports Association WJDSA kabala long hakyang nang ba stadium haka khat kendai terik Urisau. Halendet kini kanam job ka Lion kalawan day lingba ka jinya tap goal uwailat da menyang ti haka minit kabalai po but prosper well dhar haka minit ka basaw po. Kat ba ka shigol na kalyang kanang ba duku, la tep da ulam chuadong haka minit ka bandri pulay, ubalayo kuru ya ka kusna man of the match, hadin ba ulaya lekay bha haka ni ka jinga lekay final. Haka ni ka ayom ya lekay prosper well dhar jong ka Lion Sports and Youth Affairs ulayo kur ya ka kusnam top scorer, wandari o charmang kanang ba duku, ulayo ya kanam best goalkeeper, bat u tuara nampui jong kanang ba duku ulayo ya ka kusnam player of the tournament ya ki kusnam lasam da ki bahaying ulit Debo Shulai ki ba kuntup yau MLA Shillong South uba Sanbor Shulai uba long kum ukong san bat kiwe haka jinga don lang ki dukot nong kit kam ka WJDSA haka ni kasi ka WJDSA kalapun ku burom ru iki kena ya lekay under 14 boys ki balayo banra ya kanam lahduh haka first edition Meghalaya Youth League 2024 layadon lang bat kikimi kikpa jong ki kena nalor kiwe
sini. Ini kena kurang siap nak. Begini. Begini saya. Begini. Baik. Begini. Berbalik kita iba lo siapa yang maksud. Baik sini. Ye motion me. Terme. Aku pun sudah ni. Ready? One. Let's camera. Telepon saya nombor. Kamera. Mana dia? Tengah. Ready? Touch. Draw. Tuan akan ditambah kedua untuk. Kalau stesen kampung lah ya kan stesen yang murah tu. So ya itu kan juga sebenarnya ini. Lion Sports and Youth Affairs. Congratulations, Prosper Leader. Padang Romano Naragaman, Vietnam Player of the Tournament, Young Class 7 Devotional Memorial Trophy 2024, Laigo Chao Kundo, Wara Nampoi, and Nalwa the Cool Sports Club. Buklaichi Bon Kong, Young Man Higi Champion, Akiwan Kiwan Team, the tournament, UPLM. Let us all give the winning team and thank you.